Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн 20-октябрь 2021 жыл. Сиздерге кой эчки базарды билүү менен баштайын анда. Сиздер биздин чыгарылыштарды акырына чейин көрүп туруңуздар. Assalamu alaikum. Кой эчкилер канчадан болот? Эчкилер 4,5. 4,5дан. Мына чоңу канча? Чоң 5 кем. Чоңу 5 000 кем бар. Өтө жакшы. Қана боз ешкілер, ака? Қана? Қанчадан? Жоқ, адам шықпайды. Қанчадан болдады? Боз ешкілер айтып қол? Боз ешкі 8.000-ден баштап 3.000-ге чейін. 3.000 сомдан баштап 8.000 сомға чейін екен. Көрдіңіздер ме? Ешкі базар. Қанша ешкілердің бағасы? 5.000 сомдан. 5.000 сомдан екен. Өте жақсы бағалар екен. Бұл тоқтылар баға болды ава. Қаншадан екен бағасы? Урғашылар да бұлар, а? Ұшы қанша мұна? 10.000 кем бар. Ашып кетпеді? Самолеті бұны айттың, 10.000 деп, сен Болорын айтсаңыз, әке? Жақын қылып. Қанша? 6.000 кем бар деп тұра бәрі. Алақтан жоқ десен айтасың. Акам диди жоғыр екен да. Нерде улақты ечки бау болды атықшайды, ұшу көр қойын ұшында қошып кетейінші қана. Ораңыздарды бұзып кіріп елі. Соны кәм 2.000 болып қалды мұна кішінесі. Кішінесі бау болды ау? Сіз, ене бала қанша екен? Ене бала 7,5 сатпады. Ене бала 7,5 бау болып тұр. Ең жақшы. Қана мұнау соғылықтар бау болды ау? Ассаламу алейкум. Қанша баға беріп айтасыздар? 13,5 мынау айтады. Екеуін 13,5 мың. Ошонда 14 берсеңіз 7.000-ден болып қалады екен, а? Азыр 6.750-ден келіппіз. 14-ке бересің бе? 14-ке мынау айтады. 14-ке да бербейді екен. Екеуітен ұрғачы бұлар, а? Ұрғашы мынау қошқош. Бұлар ерке екен. Мінеке ғана. Жақшы. Қой базарды жақшы қылып тартайлы. Арасында ешкі базарды. Сенеден тақ болып тұр. Қаншаға берен дедіңізле? 10.000 азмаз кәм бар деді. Екеуін. Қаншаға болса берем дедіңіз? Сен бе? Іштер жақшы досың, жүресің? Даңға сұрасаң, сәулетке жараша сұрасаң? Сөгінбейін, азыр. Нерде камераны өшіріп тұрып, нерде ешкені миніп қоғаған ама айтып қойын. Қаншадан болушы, қаншадан берем дедің? 10.000 азмаз кәм бар деді. 10.000 азмаз кем бар дедің. Жақшы. Іштерің жақшы бе? Тамашылады ма? Қапы ол ба? Ешкі миніп қоғат кемде құзылат болып жүрбең на? Так. Ассаламу алейкум. Мұна тоқол текеуі же ұрғачы ба? Ешкі кен да? Қанша кен басы? 7.000 сомнан кем бар. Бұлар кішіне чевіштер бе мұналар? Мүйіздер өзгөчө ғой бұлардың. Тақсыр, қаншадан кем шылардың басы? 3.000 сомнан кем бар кен. Өте жақшы. Қана мұна соғылы қойлар тарап өттік. Мұна теке. Мұна теке оқшайды, а? Тақсыр, мұна теке өң не? Серке. Қанша кен басы? 8,5 мың. 8,5 мың. Соғылы қойларшы? 10.000 сомдан, а? 10.000 сомдан соғылы қойлар. Бұл қандай құйрықтар өзгөчө екен, а? Бұл баяқы метиздер аралашқан екен. Қанша екен мұның басы? 10.000? 10.000 сом. Сақшы. Соғылы қойлар сізден бе? Ана бұл соғылық ба? Қошқор ба? Қаншаға беріп айтады? 2.15 бер ода. Қайсы екені, мұны екені бе? 10.000-ден берді. 10.000-ден берді отаға. Нарқысы әм қошқор бұл. Мұнау қанша екен мұнау? 10.000 сом. 10.000 сомдан.
Qanchaga bordi Abdurash aka? Ha? 15.200 dedi abi. Siz qancha dedingiz? 15.5 qanchasi berasiz? Ravshan aka. Ravshan aka, eko'mi? Buna bu. Qaysi eko bo'ldi? Qara. Olovi? Yangi yilda Mana men bor. Tak, assalomu alaykum. Shu minnatman. Qaysi qo'ylarni bo'g'iltasizlar? Mana ikkita qori qo'ydi. Qanchadan keldi? 10.5 ga berdi o'zim. 10.5 ga eko'mi? Jashi ketib qolgan. Eko 5250 dan mi? Ağır ekan ha. Ey, meni qara. Tuğan buna qo'chqor bu bir kalim. Na aldın kısa. Ana arıq. Urgaç buna. Ha. Ha. Qancha ushul? 8,5. Boldar ya o'sha. Yeti var ekan ham ha? 8,5 ekan. Ey ukam, aslına geldim. Aldınız mı? Yo'q, sotdilar. Erkek burgaç bular. Erkek. Qanchadan so'rashdi aka? Qizig'ini aytingchi. 6,5 dan so'rashdi. Oho. Qo'ylar bekor olib ketdi-ku. Qana. Xudo xolasa biroq G'ijlat bo'lmasdan qo'chqor boqamiz-da biz yetivarlar pul. Bunlar qo'chqorlar. Bular barli qo'chqor bu? Biri urg'ach. Shular qanchadan bo'ldi aka? 10 mingdan berib aytasiz, ha? Bunalar, ha? 10 mingdan berib aytibdir. Bog'da turgan bog' alula bog'ga olib kirish kerak ekan. Sizlarni hali bunday rozi yo'q ekan. Sizlar ketdik odamlar. Bular qo'y, o'ta yaxshi qo'y ekan, ha. Shu qo'yni qancha qolib tur bilmadingizlarmi? Ha, qisqal. Qo'yni qancha qolib tur mana? Bo'lganimiz yo'qmiz. Bir 20 qolsa kerak, ha. Oho, üstü tegiz qo'y. 20dan ku. 20dan qanchaga? 2 oldi. 60 qancha? 67. 67. Junni olas bar, bag'as. Yo'q, to'yga. To'yga. To'yga shunday qo'shqar aparasizmi? Odamlara bir so'g'im olmadingizmi? Buni achın. Biri kuyov ekarga, biri uyga so'yamiz. Ha. Jengilarda. Sizlarda to'y qilish o'ta bunday oson, ha? Bunday haligi Sizlarga qaraganda. bizga qaraganda o'ng'ay, ha? Misoli sizlarga bizga deb hali bo'lmayman-ku. Endi bunday har kimning har qanday salti bor-da, o'zining salti bor. Misoli buni ikki qo'y bilan to'y bitadi. Restoran degan yo'q. Restoranga borsa ham bo'laveradi. Restoranga borsa ham bitta bilan bitadi. Bitta bilan bitadi. Sizlarda kelinga qancha qo'y beradi? Kelinga bizda Ko'p beradi. hozirgi kunda 250 ming pul oqcha. Qalin pul. Qalin pul. Anan keyin ikkitay paxta. Anam 3-4 ta so'y ish beradi bunday qo'ylardan. Sizlarda qanday beradi? Bizda bermaydi, mana shu bitta beradi bo'ladi. Bo'ladi, ha? Men o'zini odamni jeb keladi, kuyovnikar borib jeb keladi. O'zingizlar jeb kelasizlar. Bak güya baldar, dostlar. Bunday almadingizmi bunday? Chiroyli narsa ekan. Shuni bilmay aytamiz, yaxshi narsa ekanda. Mayli, to'yni yaxshi o'tkaring, oqsoqol.
Munda öte bir özgöçe qo'chqor turadi. Çoğun qo'chqor. Buna qo'chqorlarni qanchadan dedingiz? 50 mingdan 100 ming so'm. So'rashdimi? Yemi geldiniz. Buna qo'chqorlar qanchadan ekan aka? 40 mingdan. 40 ming so'mdan. Bu qancha tish? 2 tishlar ha? Eng yaxshi. Qaysiga? Qoraga. Qaraga. 16 ming. Qancha tish bu? 4 tish. 15 so'rasam atulari bizda. Erkek burgaç mı? Urgaç. 11 ming aldınız mı? Yo'q. 11 ming emas. Ha? Qanchadan? Bana to'yga olar. 10 jarım? Ha. Qo'chqor bozor. Qo'chqorlar qanchadan bo'ldi, tava? Buni qancha buni? 25 ming. Bağudağlar qimmat bo'ladi. Sebep to'yda da qimmat. Buni qo'zlarning bahosi qancha ekan? Endi kecha yig'ishtirdi. Ha? Qo'zlarning bahosi qanchadan ekan? 10 ming kam bor. 10 ming. Qanchaga so'radi shuni? 8 mingdan qiladi. 8 mingdan. Ha, pul tart. Qo'sh akalar. Bo'pti. Şu qo'zlar qanchadan so'radi? Qancha? 8 mingdan so'radi u. Qanchadan berasing endi? Ha, Bizga to'g'ri kelsa beramiz. qancha deding? 12 dan kam bor. 12 mingdan kam bor ekan. Hurmatli ko'rishlar, bugungi qo'y bozorida, echki bozorida aralab tutdim men. Sizlarga bo'lgan bog'larni to'liq men bilib o'tdim. Men erkak urg'och turpoqtorni tartibini men boshlayman da.